friends on tak job notification katal sopai mani bono nale finai Tsecl inke Tripura State Electricity Corporation Limited tak current ni go bohaini job sopai jak notification sopai jak tongo contractual ni driver post bohaini go sopai jak tongo inke nirok bono apply khaima o tang ni sing ni apply khaima nai nang tini pathang kai khaima o khana pathang khaima o hafana last date inke May 6 May 2022 o asani bisingo ma khairang nai ta offline thangai ma roi ni jat inke or total vacancy tongo UR mane joto roma or jaga SC/ST tung joto no apply khaima nai apana khoroksa no boni vacancy inke qualification busung nang inke 8 inke na apply khaima nai inke nang kok mangani nang nai Bengali ke kok borok inke te driving license rok tonga nang nai inke nang monthly salary manai 20,000 rupees 20,000 only and may increase subject to revision of fee by the government from time to time no drop rang buronai inke age limit inke 40 years ra inke SC/ST on bagai relaxation tongpine ko 5 years inke 45 years inke apply khaima nai 45 years pan inke niro bahagi apply khainai inke bor jaga thangai apply ma khainai bohaini address rok or jaga rojak tongo hi inke omoni address inke managing director Tripura State Electricity Corporation Limited Bidut Bhavan North Bonamalipur Agartala Tripura West pin number inke 799001 or jaga thangai apply ma khainai or office thangai ta ke nai omong ke boni address or jaga ko thangai ma roi nita Bonamalipur Bidut Bhavan North Bonamalipur Agartala Tripura West 799001 or jaga ko thangai apply ma khainai 6 May 2022 inke time inke 5:30 PM o asang ni bisingo apply ma khairang nai inke tabo application form or jaga amno niro ang amno roi rojak tongo description link rojak or jaga ko click khaila amo niro WhatsApp group hai ke Telegram channel lo join khaige amo PDF no namanai hai ke print out khaige apply khaiti hai ke niro rolai manai inke tabo boni no nai nai la hangke lem hai ke nong nai inke amno to tisimro sayo pe be hangni rong no inke tabo bonote sagane nanglia take form ule am hai ke inke amno print out khaige matlang sinaita print out fill up khaibe ge inke asen ge ni rogani channel be kirinya ko tong ha katal ko inke subscribe khaige tong ro de angte bo ma ke nangkok mane job notification rok bo hai rong ni bage pe to to pene khoroksa vacancy kom tang kabang tang bo hai ni bage ni rong no phuno koi ronai inke te interview rojang nai bo hai nong ni bage be phuno koi ronai to poi phenai hani bage an channel bai kirang gai tong lai bi jotona na hambai